for in hi music lam tui tan he Mackie mixer hi en hona kan nei do ne hi version 2 ni a Mackie Profx8 version 2 to version 3 te po chuak to a channel professional effect mixer tin en ziaga professional effects mixer professional ti hi chu zia telangai kherlo nan Mackie tan hi chuan hemi company lak lo do hian professional mixer ti hi zian chinga en po ni se thavio thobe XLR main output hian nuwa omde chon he USB hin muwa hi interface sound kata po man ngal the ni a input chau ni si hian Yamaha MG10 how I can aritin alien fezo kan ti kan soile duwa hi n9 nei chinang oni a ole kan soi non le nga hi Mackie Profx8 v2 mo v2 ti chu 2 ani chun second generation ho khani aton chu third generation fourth generation thlengpo chuak to mai thei ka khalawa hi leitur chu om to lawa chan chu new model a chu chuan all model kha discontinue sel khani a en chinta ila a build quality kha chu han soi loila a solid arit boka a sir zong hi plastic thatak an hmanga chung bi khi heta en Thailand Mackie logo te phei chu screwdriver flat screwdriver puna kher chunga yang he trup mai ni heta hian hei thli chalu chhuah na tura om them boka ni chon hi plastic tha chung bi chu metal an hmangta thir steel ve kan hmangta a pha zong po steel ve kan hmangani hi helai te chau hi helai big te chau hi plastic ani adang zong choi steel ve kan hi chuan huwa hi antai la rubber pad mun lia omta heta pani achunga anwaya pani hi tol tlak mai lo na ta na an chiam ne le lam ang chi he kwa lu chhuah theih na turin oma quality hi thak khop mai plastic hi chip lo ti hi chiang khop mai ni ole thak khop mai tilai po hi bel na tur thadeu mai oma heta hian patmanan bakara ji mi alo thurania an kan bel mai thina chumi khami tin keimani kan control down lo chu keimani kan control down chu kan boilem lo wa khajiak ngai lo ni input zong hi kan soima sadon ani input hi antaila mic input omta a mic pre hen ti khara pre an ti khar chan hi chu preamp ang chi hian an kal tlat zela a chan chu USB telawang hian mic ti mai lawin chuan hi XLR input chau ania XLR chu ka soi to thin angin hei chau hi ni individual in XLR chau ivit lu theya amaro chu anwaya hian tuna hei electric guitar mo keyboard mo bass guitar mo poni sela guitar ti zo poni sela avi lu vek thei thawani hei hi han pa na oma combo hawa kha chuan mun khata khan quarter inch po theya XLR po thei thin ni kha chuan hei high Z ti tai ting tang lem te hin muwa hen chin ta ula hei heting tang lem om re chuan direct in a velu theini DI box ngai lawin DI box kan ti chu direct box kan ti ho khangai lawin henga puna velu vek thei thona chuin amaro chunga tinge hei high Z ti an zia kher chan ti chuan direct box abil in awangin athabi kani noise kha siam tlemani achan chu mixer hen engpo vitlu tala ama te power wall plug na wall power man chi hi chu current in wire hi tam to ka chu wang chun DI box te khan man thini fit somnga sai anga chi phei chuan hakhania hei input pakhat chau a hian hei big chau hi ani mixer than khata da chuan hemi high Z input hi pathum pali omama se hei chu ka soi to angin 8 chau ni 8 input a chuan pakhat lo om ve kha chu athavia wani adanga po hian idu chuan i mang tho theita amaro chu high Z om na munai chun high Z kher electric guitar mo bass guitar mo keyboard mo te kha vilu kha athabi kani chumi ta nan design bi kani wang khan te ka soi do chun he insertion ya insert chi he po hi mono ve kani avai hian he Mackie bi ki chu input zong hi unbalanced mono ve kani heta hian pakhat chau i mang do na I connect do na ni chuan te khin nan sounds te I play do na ni chuan mono hi manangai ni mono je kher unbalanced enti hi unbalanced mono ni chun he mono kher stereo I mangani chuan he stereo hi mangani chuna walk down lo ti na ni chu kha kan thriat ngai unbalanced mono anti re chun antika ma balance ti chu left right ti na ni a unbalanced ti chu mono chau left chau ti na ni hey left mono anti hi chuna tan wa hian anhoi hen an chiang ta ila unbalanced anti khari chu ni a he chu line input ani a he chu insert effect tang tuna effect hardware effect te nei ni chuan ta hen insert the ni kha chu han soi kwal vak la chan chu keima ni kan man lo chun hriatfiah hara kan
hriatfiah tum ta la man ve tal tum kha chu om ji om chuang lo ni ti kha kan soi non le duwa hi chu line ya line input ve kan ta hi chu left right i mang tu chuan tu na left right hi ti ni mang kop thei ni ti ni manga left and right stereo ve he stereo hi chu left right ni mang kop thei chuang lo ka soi to thin ji angin stereo input a chuan mono hi mang thai i man pon ari quality a quality in thau lo ni chumo amar chu mono input in ti to chuan he stereo hi man le thai mi lo kha boi thak na ni heta bi ki chuan RCA input hi a convenient lo khop mai RCA ho chun thriat angin heti hi ni tai left right he RCA ho ni ta RCA ni tape in tin jiak ta hei poi unbalanced thawni unbalanced ani vain pani kher kan mang thina ni pakhata ti chun pakhata chaw chuak don ka ti kha unbalanced ani awangin heta an hami mono ti inji an hunai chun tuna mono pakhat chaw hi vitlu ta la mp3 play da la mo heta hian main output a hian stereo ran chuak tho ni kha kan thri rengai mono chaw hi mono ni tilam right hi kan mang ngai lo ni mono inji an kher hen unbalanced di chun mono ti inji an huna hian he mono check hi kan vitlu thina ni thil mp3 atang thili play do ani pon hei mangwai ani chuan bass re ka tanga vocal te kat vek mayang stereo mangwai ni chun mono in tim yawa unbalanced ti chu hei unbalanced lo left chaw om hei balance left right rin pani om khami kha chiang takin khami hriatfiah lo chon boy aul khop mai chon hi tape in ani ta tape in hi chon tape up ole to pa hi I control anga hi ta tang hena in hi inanga ta tang hena awang aule to pani chu engma awa in connect boy khran lo hi Mackie hoinan siam dan hi separate to pinan siama athang reng khop mai ti kha kan soi le du ni kha zong kha input chu ni to top mai ni kha ba kha chu input pakhat ma om to lo ni chu ta hian ma khop mai te ro hei an tingen share te chon nga tinge hei pakhat pani pathum pali panga chaw ani sia hei fader po panga chaw ani se ti mai the an share dan chu ei tan ti chan chu khat ni thum li nga ruk sari riat share tel dei mai ni chu 5 6 te mo ei tan ni wangin fx8 tan ni wang khan instruments pariat kha ha vi lu thei chuang lo ni ti kha kan reng don ania ti kha kan sei non le du ni ole volume knob ho I han sei le chin le output hi enchin tai la he stereo return mono anita mono mo chon unbalanced thawai unbalanced ti om je chu he jack tho hi mo ni stereo return a po heti tiang tho hi ni left right kher kher khai mang don ani chu stereo return a pon ni sela I play don ani ba tang speaker I hook up don ani pon chon he en leta ila mono senati mono chu hi ni mono ti hi auxiliary tan bi ka a design ni separate mix kati kha he auxiliary I up zong chu heta chaw hian ron sang te khinan hei vocal ai lo mangta channel 1 hi auxiliary develop up ta la heta tanga ilak chhuah chaw kha vocal ringa main output tuna main atanga speaker khan aring chuang don lo floor monitor an dale hemian connect na mun nami speaker mi chaw covering big don ni hei hi atha mai ni mixer kan leichon auxiliary output hi auxiliary mono ti hi pani tal hi omse tha pakhat po poi chuang lo om lo top ai chon zai thiam hoina state an om lai hatian tin ti chuan kan ok an thei lo mo music ti ring ron ti ni chuan time music ni ta se ta hian mai ni ta se hei le hei khai up sakanga apon ngai thatu te main speaker ngai thatu te effect mi aloin an ma ni chau ta khai ti rin sak thei ni hakha benefit ka soi to ina thiam lo ho chuan main output atang hian la chuak veka wa yan connect home veka ani lo pon XLR main output atang hian XLR output atang la wa in floor monitor zong po an connect home vek thina ni kha amar chu than ti ve mi kha chon kainen va soi sel tur chu kan dei lo an lamang thiam lo kha ni maya hemi auxiliary renga floor monitor tan po wa an connect ani kha chon kha chu nia temin an len zir tam de ulek ngai ti na ni ole enang onia chon kan soi le du chu auxiliary hi hei charge tam taka ta ke mani tlang mi ang chia te po hian man dan ka zirtir an thiam lo top kho ka chon choice om to lo an thiam dan ka zirtir rangai tun hei keyboardist te chon hei drummer te ho po hen hei electronic drums changka nga chon main output oma chuan atlang puin auxiliary output om le ta kha auxiliary tang khanan ma ni tenen adjust drums ri chau khan speaker ta kan thei bi gani chumi piala ma hei keyboardist te po keyboard ho te po nan lo thiam ngang lawa control tu po thiam lo musician ho pona mixer board dan hriat to lo chon keyboard point left right hi mono kan mangtang pu main ha chon rise ok hi chu aran pain speaker a join thei tho ta ni khati khana ma keyboard chau kha hre thei turin kan siam sak kha chu
choice om lo nuwa tuma sound lampang thiam om lo khachon khatia ti khan ta no convenient than ti jok leta amara chu kha chu concert vera tan chu ring tlak le mi alo ni mi auxiliary tang khar khar hian keyboardist po khan mi dang ri zong zong po heta tlem te kan etanga chon keyboardist na main rebo ka khatiang tur jon keyboard atanga output ti pek chhuah khachuan nangma monitor bi khachu nangma keyboard chau kha hriatfiah antika ama thilakal fu thailo ni chu amaro chu he keng ani tlang mi tam tak te podan uncontrol thiam ngang lo ani khachuan ti khan an keyboard atanga mo heituna an drum satanga mo auxiliary tangin an mani ten monitor ka siam saka ain adjust zoi meita amaro chu an monitor tang khan an mani keyboard or an mani drums or an mani guitar chau kha an khe the ni omjia chu tuna bass guitar te electric guitar te na ma ten m sana ya hai state kan hu deuh thini khatiang ang rule khan setup sang men ngai thine ni amaro chu hemi auxiliary na renga keyboard atanga direct ka connect chhuah ti vel khachu nia sound relo tan chon a professional riau anga mar chu atha ka ni thiam thlot lo tan chon ka setup sak thawa a kha chu lo thei lovin setup sak ngai an control thiam meu si lo khachuan an tan chuna thawe em ni ti kha kan sei non le du ani an thiam ngang lo auxiliary omjian hriat lo khachuan left right zo khi tuna mixer a luta mi pui thak tora chuan an mani right zo kamo khachu right zo chau kha an mani ngai thak tor tain monitor kan setup sak maya khati khanan lom ve thome ni chumale hamaro chu an hriatfiah dan mi boxia mixer khoi tu hena thiam mai ni lovin auxiliary hi state om te po hen hriatangai sound check ti nge ya sound check ti hun la ya rehearsal an ti segamin ti boi to chuan a fu thei mi alo sound check hun lai khan keyboardist chuan monitor kan setup sak hen auxiliary tang hian keyboardist mo guitarist mo singer mo khan heta hetang karon khelo ko ka khelo keyboardist phone heta hian engma kan khe thailo ni bit hi anti khan sound check apui tinga sound check omlo ti phechon hemi auxiliary output atanga monitor in ngai thak di ri chu thil har sa takani guitarist mo a musician ho khan an khathiam ani chuan mani khan an kutin ron hui mai thina khatiang tin chang khelo kha hei musician bo tam takan omta setup dan ni kho taka khelo hi kan tam to lu tukta ha karon sei vele zok ani mi mixer kha thavio ma se aman na tur hriat lo kha chon tuna auxiliary output nei ringon mala mang chuang si lo kha chon enge omji oma auxiliary output om lo kha ile anga ya tlompo tlom zo kanga ti khan thilo omani thili anti ko pon nei thamaila aman dang hriat lo chon thi mai ani happy am tin kan sei ni kha chu ni ta heta po hen mono ve kan manangai ni mithen khali chu min zot thina sound thil vel hi men zo ta hreven ngai nu chun ke ni ai thiam ma ten ngai vele thina mak thin khom mai mi ring hi hria ke ti ma thei khop mai nik ni khat vela kum som ni do hotel sound ka han khoi to mi kan zir tir dek a an hre ta na min le explain trip zel mai hi chu nu za thak hian ya kha ka chu han da thapotila poimor han lova ole tikhani ta heta hen fixen ti te poi unbalance ania wangin fixen poi hi thau thoi mang do ni heta tang hian fixen tang hi idu chun effect chau hi mixer dang effect omlowa khan iwa sen lu tang kha mixer effect nei velo kha effect a chang thei ni ha kha chu soi fia wak tum loila khatiang kha chu ma na kan ti thin unlimited hut lu hun lai khan effect nei te kha la hluwa tun chu effect nei hi kan om fur to mixer en tlom te in khanga ti ngai to lo ni chu hi chu kan mang to lem lo amaro chu then chu an lamang chu chon main output po heta bi khichan unbalance thau ni boi tha khop mai unbalance nga tinga man ka khlowa chu tang puin hemi headphone PHONES phone ti re hi chu stereo output ni tlang pui stereo pani om hian out tlang pui ni okay khati zong kha output anei ania main output hi atlang puin mixer chun pani nei zeleni quarter inch output pakhata nei anga heta ri chuak le heta main output ri chuak hi hei left right ri chuak hi balance in tinga thi unbalance ve ni balance ni heta ri chuak in angchi ni volume up chun heta ri chuak le heta ri chuak kha ari danin angchi ni amaro chu ka soi to angin auxiliary bi khi chu oxa I up chau kha are ring bi kanga floor monitor tang kan mang bi kani dikha kan sei do ni ole volume knob vela I han lu chinang oni a volume knob jong jong khan sei fiale tu mang oni a hei hi volume knob pa chuna khanin auxiliary ni a auxiliary ti sin ta hian output a hian auxiliary tin jiak mi alo ni hetlang puin mono in ti ni MON hi mo mixer kan en re hian ti hian all ber he yellow color hi group khat he green color hi group khat heta green alo mi ta po he fix to mono ti hi hei hi fix to mono hi
ka soi to khan mixer tam tak hian mono hen effects a pek thailo chu live streaming mo YouTube kan live down hian mono effects pek thailo chi hi chu boi thak thin khop mai chan chu mono khan fake mono zok live streaming output mix ran pa kan siama khan effect om velo khajana pona amoi em live streaming khan hul le huk zel mai ni kha hei tha ka ti em ni hei hian live streaming that tak apek chu theni soundtrack nen chawan zai don pheichuan USB he interface sound card mode mang kher lo pon hei hian live streaming in mix pani thali tu ka siam theini main output ta mix pakhat nal lu tu takini siamanga chuan live streaming YouTube tan chau khami pakhatina monitoranga hei hin nal lu tu takin lo thui sanga tatang hen balance takin ri tira ta hen effect du to hin lo peve thei bokani hei master effect anei le ni atlang puin auxiliary le effect bi kha akalaren angtlang puya vati tur kha te kan soile du ni chon achung hi antaila preeminent ta individual in hi preempt an ko khar gain anti mai ta he gain hi da san lu tok chon atut wak wak feedback tam thin khop maya kha kha chu in khoi ngu nga intrave mayang hata tanga volume pe ka hata hen amoi to ka da hata tanga volume pe thiam hi ngai ni ka soi to thin ji angin u a hen in da vekanga u a in da anga ta po hen u a in da anga tekhin nana u da chung hian sound chekang hata tang hi hata asen thleng avakal lo chuan ato kani kha kha ita thale vekanga kha kha I volume om dan tur chuan ti kha kan soile do chumi chu entin nge u veka om theng ti chuan heta tanga adjust tur he chungkil hi enani chuan khami ka soi to na kha om kha kan soile do ni chuan an slider hi ka soi to eng slider po hi ka war lem lawa achan chu khon pala ol lu tu ka mo slider ho hi chu chuan he yang het maya chuan he abo chuan cha boi thla khop mai ha slider mi hi chu wang chuan he bo lo tura khip anga ya chuan thong ol bok le ha la hei no pang phai chuan lo se le mai do na mon thong chuan thial chele vek do na e ka soi duwa chuan hi a fader po ya thui to ka ma hi sei boka he mixer hi a fit so enchi som pali fit te chuwa enchi som pali panga ve line ta a fader po hi nuam thukat khati a fader space zim na to khi chu boi thla ka a thakop mai chuan ka soi le thin mixer a chuan pain 90 hi mo XLR input zong a hin pain left right and zia ka balance in ji na chu atlang puin quarter inch balance lu na re hi pain left right tin loin balance left right and ziak ngei ti kha kan threle do na ni kha kan soinon le duwa chun ai individual in mute button hi anei veka tha ka ti khop mai hei stereo return tak ngel pon mute button ani ni stereo return big chau hi chu he stereo return hi ni a left right hi and balance ani a heta hian speaker dang I connect thaya arin lampo khaita tang hian idu to kani adjust thaya ma chau bi ka kha benefit ve na ni idu jon live streaming na tan YouTube tan hei big chau hi mang thaya ni direct I connect non chon mo ti kan soinon le duwa chon fix return te poina ma ten nei le ni fake return poi ka chu tha ka ti khop maya hei fake ani ta master ania ma sa return atang hian du to kin control thaya mian lo zai ta tan guitar mo keyboard mo lo connect ta sound takin an zai ta dei ta channel 1 le 2 a hian mi pani hei chau hi active me ka thil tangina ti boi don lo ni chon mute ve ka thani ole power kon connect kheranga power ko connect ma khan athat na kan soinga hei hi mixer hi convenient chu Mackie ho re hi mixer te tak te po ni se atlang puin universal AC connector hi omtlang puin he ting ho hi ka soi to thin ji again speaker power cable ang chi khani a universal ho khani a iloken thengale ni po khan hei ta ni mang mai theni I speaker cable kha he convenient na ni a ma se hei chu twist lock vela ni lo khati kha middle of the show vela lo in point pal chani boy view mai theni kan connect chinang on ni a chun hei power on off yom vele ta hian nunglama master ta effect engzang ei pek do ni ta hei fake return ta na ni imang thaya ta hen du to kin chun a convenient chu fix hi amute theni imute chuan tro atan fake anti khopon pena samala fake khalu to don lo ne chu en mute de ni chu mute button hi ma ten nei hei atha ka ti indoor concert hall te vanapa hall ten te tiang ta halma chu ni vc hall rim ma chu ama ten echo le riva pi anei sa pek tamai lo outdoor te ni lo chuan ngai tekhinan an zai lai chuan effect hi khok rumin han petai la nal tok chawa an tong don vela khan effect kha mute mai theya then khata chu hatia slider tanga an zai don vela apa an zai to pa ti chukle mon tong don ti kha boi thla ka hi mixer kan lei don chuan effect kha mute thei ngai se chuan a ran pan volume ngei box se volume knob effect tan big chau kha intensity kha om se thabok ani chon en le ta ila chuan hata hian auxiliary hi
heta hian ama te hian fek pek na omle ta a ka soi tong khana tha em a chon master po fek pek na kha omle a tha em ni chon phone bi ki enta ila phone hei to headphone ani headphone individual in hei cho omtla pui headphone ta ni chon ma ni te lo ngai thlang na tan tuna te khinna na concert in nei ta hrui sei tak itilo ni hrui sei tak SLR hrui sei pu pi man du lo speaker hnung de ate vom don ta la i hretai mang don lo ni chu i sound control khan dan len da lo kha hi hi headphone hi du dun i tan i vil lu tanga stereo ni wang la ol sama headphone ho chu stereo ve kan i khamo ami ring pani ring call pani om hi adum pani om ni vekang khatang khanang ma te ni mo tarang khatang ai adja zong zong arik chu adan kha moi the ang bera ingai thaka rik chu heta main output apot arik chu ang che ain share ni atlang puin main output le ami englo hi phone mo te headphone hi i mix and share ti kha chu i mix chu adan kha ain share lang pui ni kha soi to ngami he auxiliary big chau hi a mix in share lo om chuna ni te khinna na he ring to ni main output akal to he pathumi ring ta amaro chu he auxiliary big kai connect hi tiani chuan hemi auxiliary floor monitor a chon pakhat mari lo vele thung don main a indi khopon ring ma se kha kan hriata kan study chiang ngai ni kan mixer von lai me kha kan soi lenga he po hi convenient ka tia hei heranga me na khan lo ni chu a thena chun hei Yamaha ang chi a chuan i met voi khati metanga retake nga i adja sanga phenga tuna effect panga nai du vela i met lenga tikhan apply ta chawni he megi bi khi chu ani lawa he tikhan i thla chu ne apply hal to pani chu he hi effect hi in fiat ring tur chu effect hi bank khat chaw om tlang pui effect bank ni ti om je chu effect hi bank khat chaw om ka ti om je tan effect hi som paru khleng om ani hei effect hi preset hi som paru khleng om ma sela tekhin nan bright room le delay tree ka mang kop don tila man kop thailo ni achan chu built in effect bank pakhat chawani hei hi built in effect bank pani chu nei se chuan pakhat nei na zani ni lain pahnia nei chun zani soma vele ni de country rank tur chu effect heta omte owang hin voi khata ka mang vek theng tir ti khangai tu lo tur o pakhat choi mang thai voi khata pakhat chau tuna heta hian a warm hole ka mang doi ti chun warm number panga na chau hi i mang thai ni e panga na le parukuna kan man kop teng pakhat na le som panina ka mang kop teng eco hi ati theimelo pakhat zel chaw man thei ni te kan hre tanga ni chon hei USB input volume mani ta ni hei achang chuan mixer than khata chuan ata hian a top ber hami tekin na stereo ina hian email chuan USB ta na manga alut lawani chuan physical quarter inch ta na manga ni he mixer bi khi chu adang lam ven chu USB hi alu tanga hi a level hi I adjust ngal theni USB connect chu na that na chu a share lawani chu line share velo atlang puin mixer hen line share lang puita a melu nei oma melu chu USB a chuak ani chuan physical connect na aridon tekhin na chu ti ang chi ni re chun email chun US email ma ka chu computer tang USB connect mala hla play mala hetaron ri chuak don lo ti na ni chu chuan email nu chu USB tang khan ron ri chuak nga amaro chu heta physical in connect ta la USB mang lo ta la ilo melu de si chu heta mi ka lut le mi don lo ni ha kan fiat re ngai ta ka chu user manual vela khan a chuang thina kan share pe ngai ni tikha kan soi le du ani chuan ka soi to thin ji ang khan level tap out hian level ani ve ani tap in tap out hi enta ila hei chu individual lak ani ama khop mai heta I vi lu re hi ka hres sual lo chuan hei hi ka man lo na rei tor to tap ho hi RCA input and output ve hi input le output ho hi atlang point tape pa I vi lu re hi tape awa chi hinaron out hi ni aron awa kha ama ten volume control na nei ve ni hei volume control na tape tan chau ani hei hi ma khop mai chuan a button pakhat hi kan soi le anga convenient chu hei break ani hi hei Maggie na nei tlang pui break ani chuan mute all channels ani he break hi voi khat I met ani chuan he channel zong zong an te khopon volume up mala omji om to lo ama ten unmute vek channel zong a thi top in connect lo angin chuan athaviwa mute button ani chuan a vai tan hata mute ani vek individual in mute ani vek ta ni okay mute nei vekta hei convenient lo na pakhat kan soi vele anga I mute hian ka du dan chuan mute hian me role han sen motal se ani lo vek pon
unmute hian eng sela mute hian eng to lo sela ti ka duwa he led a sen te hi mu nga hi mute lo hriat theih na ne lo ni hi chu apik le pik lo heta ron sen wat wa chon iti ring over lu tuka iti hi mangai ti na ni ta ni hi kalau du dan tak chuan mute tan hian mangjok se ka ti amar chu man kha chuan heta nang i volume khai i kha to don lo ni engza da sang pik le pik lo kha ta tal hian meter pakhat om le se led volume pik le pik lo na kha o kha hriat theiga he led ho zong hi enga tang e ti chu apik le pik lo mo i o kha hriat na nan manga mute hi chu email hian in mute a chhuak hian in mute lo ti na kha ni a achang chuan lo en nel nual phei chuan hi alut nge lut lo ti kha hriat a hara kha te kha led om ve sela mute le mute lo hriat theida pani na kan social ve le na chu break na mun hi en le taila Mackie tu na 16 channel hawa chuan atlang point break email run ta sen ve ta ni he phantom power kan op ange break email run chuan led om ta sen ve ta ti khan break kalom heta ni mo ti kha led eng kha chuni hre thei ni chu kha led om tel se ka du khopa hi convenient view nan du tho thil thua thanem ngai thil tua han ti teang mixer in le don in hriat zel tur ama level azir khan mo chuan ya hei phantom power hi chu them ta phantom power hi chu tlang puin red color hin ta tlang puya 48 volt hi chu kha soi tong khan xlr connector chu hian phantom power hi send out thei wangin he 1 2 3 4 thlenga chau hian xlr oma phantom power hi apply 7 and 8 hi chu quarter inch ani wangin phantom power kha an apply ve lo ni ti kha kan hriat angai ni ole han en le chinila he ta hian 3 band eq nei ta height mo oti sin na chuan hei tle min o a clarity le mid range siam na hei hi bass kan o ti pan le ti chana kha ni ta ni chuan hei chu i than 9 o'clock vele da pe chuni o lu de nga na lo thei khop me hei hi a vine channel zong so in nei bi gani 3 band athana chuan 4 band eq te nei ta a ka chu 3 band eq 2 band pe om se ka du tok me ani effect om tel phei chuan ti kha kan soile du hei meq hi effect om na mun en om ngei tura ka da a chan chu kan o hi ke ni te phei chu kan o thum bel bulta eq hi nal dewin lo cm to mai la kan o hi effect ki pek role hin i o hi 10% de thoin bass and boost up le ni effect wang hian kha kha reng tur effect pek no hin eq hi adjust le ila athatlang pui anal view to pon ti khani sela chuan heta hian eq mai hi du tok lawin main hian ama ten eq nei khan pa ni hei hi ami hatia son chi hi chu graphic equalizer an ti khar ta ni graphic stereo equalizer mo high stereo and the stereo meta in munga stereo graphic equalizer in ta he equalizer big hi an that ne chu tuna hetan effect perfect to ta claim siam chale de du ta kha heta tang hian master output hi effect siam danglam le theini chu idu I desire ang khan nang mana idu ang khan a thai me mai ma se hei hi effect pek to no idu le lewani chuan hei hi email chuan heta eq pek a bypass heta I adjust khan omjia nei to lo ni ain bypass stop email lenga chu ain gma eq in ti chu eq hi activate ti na nia melu chuan bypass and ti chuan eq hi om lo ti na ni ka du le lo ti huna hatia adjust left flat da le chi mangai to lo wa convenient chun le lami en le ta ile mu fia them ka khelawa hei poi tha ka tia hei en chinta ila mono 1 mono ti chu green ho kha auxiliary he ta mono output mo mono senami ta chau hi ni ami floor monitor tan khana ni kha ani tu na het image lu ta ni chuan image lu chuan eq hi ami floor monitor tan chau hami adjust si changdei a chhuak ani chuan main mix ti choi main output heta xlr anunga I connect na he main output tan ein apply ti na ni ein mang make eq hi equalizer heta hian eq in ani bok chuan amar chu ti email le thungero chon email lu chuan hei chu mono tan chau ani le main master output a hian main hour hian ein apply le lawani kha mono apoka du main apoka du ti thailo I thanangai mono ngai thandon main ngai thandon kha chu nangmana du thanna isia mangai ni kha te kha graphic equalizer omnan a convenient lo na pakhat ani ve ni ti khani se hei hi athavia wa amara chu ta hian ka soi to gan soi sel na tlem te ka nei ve khami tu hi mute hian reta moron chuak ta se mute lai me ka ni ti kha hriat thainom se chun hami break hi mute all channels ti hi break ti me rol hian red color om ta se ti khan kan khele thaidon
an khale thenga olanga chon PFL nei lawa PFL ti omjia chu PFL omani chon batahen button pa ta omleya I me chon PFL activate ni chon hetami chau kha a level kha ta ron lang thaini ti kha kan soile du ni chuan hi en le ta ila power indicator omta hei hi LED hi 12 segment ombiga he 12 segment om hi ge chu a convenient ka tia 12 segment kan ti omjia chu mun thanga chun 7 segment khan mi Yamaha MG 10 anga chun 7 segment chu omta hi chu 12 ani hei cherula khat ni thumli nga ruk sari ria kwa som ka som pani 12 segment left right omai tha ka tia 12 tala om hi chuan meter en anwoma azang khai big thil ka han control hian ti kha kan soile duwa ka soi mai lek leka he te chu low cut filter ti re chu I hria thiam dan tur chu 100 hertz ani a 100 hertz aya niam zong tuna tong research step ang chi te po kha hei I me tani chun akat thaveka amar chu atlang puin ka mangai lo chan chu kai ni tlang miau hi microphone hi kan mang thiam lewa kan hmui atanga hle em ma kan da kan tong pha in mai nen teng kan kut kan ti kwala mai thi kan hmui bulte a heng kan da ngam lo thina chu wang chon kha mai ta lo hla deu chon local filter hi ka met vai ani chon alo zong zo katlak chon an o achang chon hriat thei lo oma chu wang chon local filter hi mai won thiam tak le single thatak te an ni lo chon I mai omjia hretak le hmui na ya won ngaman ni lo chon ka mangai lo ni ti kha kan soi non le tu ani ole ka cover vek seng lawa kha jong khani se rem chang ani a hi ka zor lai ni ka halman lawani chuan USB connect dan kha eng channel chok nge USB ti hian USB A dani wa USB channel A truck kha record the ni lem lawani ti kha kan soile duwa USB 2.0 chaw mangta hai chu hriat mai he 2.0 hawani hi USB CMO 3.0 mo khani loni USB 2.0 kha mangta hei hi ronda le ka tum chin do ni chuan ka soi to thinang khan mixer le interface sound card connect dan te nge sound card tang mixer nge connect jok don mixer tang interface ange connect jok don khang vel kha ronda le ka tum to nani chuan ka soi to thin ji ang khan khonga in hetiang hi tui lawani po khan min unsubscribe mai lo khan I du zong video ka da khuna khan min lo en sak le tang do ne ti kha ka ron soi non le do ni kalo me